Dame i gospodo, uvaženi prijatelji, posebno mi je čast i zadovoljstvo da vas večeras u društvu ovih divnih dama pozdravim u ime organizatora skupa Dani kulture Bošnjaka u Crnoj Gori. Kao što je poznato, Dani kulture Bošnjaka su ustanovljeni povodom martovskih rasprava 2003. godine, kada je naša elita deklaracijom o imenu zvanično reafirmisala narodno ime Bošnjak. Tim činom predstavnici bošnjačkog naroda su jasno i nedvosmisleno potvrdili svoju utemeljenost na prostorima Crne Gore i iskazali opredeljenje da svoj identitet i posebnosti njeguju njenoj modernoj i demokratskoj društvenoj realnosti. Između prošlosti i budućnosti, u cilju očuvanja posebnosti i jačanja multikulturalnosti, kreirana je manifestacija Dani kulture Bošnjaka, koju je ove godine od početka marta do danas obilježio niz događaja kojima se prikazuje kulturna baština i stvaralaštvo bošnjačkog naroda u Crnoj Gori. U najkraćem, manifestacija je najavljena na Cetinju promocijom stvaralaštva Safeta Hadrovića Vrbičkog, nastavljena u Podgorici književnom tribinom Umjetnost od riječi i veličanstvenom izložbom slika Likovni divan koja je realizovana u Bijelom Polju. U Rožajama je održana tribina Ženski nam, ponos sa uglednim damama iz različitih profesija, a u Podgorici poetska debata Živa voda, na kojoj su razmatrana suštinska pitanja savremene poezije i literature. Kroz književno, likovno i muzičko stvaralaštvo, kao i kroz tribine, predavanje i dijalog o aktuelnim društvenim pitanjima, prezentirana je bošnjačka kulturna baština, brojni stvaraoci i kulturni djelatnici. Dane kulture Bošnjaka podržali su Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava i Bošnjačko vijeće u Crnoj Gori, na čemu im se srdačno zahvaljujemo i njihovim večerašnjim predstavnicima, gospođi Emini Skenderović. Večeras imamo čast da razgovaramo sa uvaženim damama koje su ostvarane u različitim oblastima. Edina Bulić je istaknuta pravnica. Edita Bašović, primarijus doktor pedijatrije. Sajma Feratović, magistar bosanskog jezika i književnosti, prva sa takvim znanjem, a i zvanjem u Crnoj Gori. Sanda Canović, doktor farmacije specijalista. Čitajući biografije ovih dama, dok sam se spremala za ovu tribinu, primijetila sam jednu zajedničku crtu kod svih, a to je upornost i istrajnost da se kroz nebrojene izazove suoče sa životom i svim onim što on nudi i uzima i opet ponosno siju svoje ciljeve u plodnom tlu svog rada da bi kasnije uživale u njegovim plodovima. Gospođa Edina Bulić je pravnica, rođena je u Tuzima 1961. godine, kao četvrto dijete posle 3 brata, što vjerujem da je bilo ovako, što bi rekli, jedvaček. Osnovnu školu završila je u Tuzima kao đak generacije, a gimnaziju u Podgorici kao lučonoš. Studirala je prava na Pravnom fakultetu u Podgorici i nakon kraće pauze, zbog udaja i podizanja djece, diplomirala je sa najvišim ocjenama. Odradila je pripravnički staž u Okružnom sudu u Podgorici, a potom je radila u Direkciji javnih prihoda. Tek 2000. godine zasnovala je radni odnos u glavnom gradu gdje je bila pomoćnica glavnog administratora i obavljala niz odgovornih poslova na rukovodećim mjestima. U februaru 2022. godine imenovana je za članicu Komisije za žalbe Vlade Crne Gore na mandat od 5 godina, gdje uspješno obavlja poslove zastupnika prava i pravde u skladu sa zakonom. Gospođo Edina, iz vaše biografije nam je vrlo jasno da je bilo izazova kroz vašu karijeru. Pa da krenemo sa onim jednostavnim. Šta je ono što trenutno radite i čime se preokupira vaša svakodnevnica? Pa evo, kao što ste već vi sami rekli, ja sam članica Vladine komisije za žalbe, to su državni službenički odnosi, znači komisija koja odlučuje o pravima, o žalbama protiv rješenja, kojima je odlučeno o pravima, obavezama državnih i lokalnih službenika i namještenika, kao i po žalbama na odlukama o izboru lokalnih i državnih službenika i namještenika. Što će reći da je baš obiman
i zahtjevan posao. Već 2,5 godine uspješno obavljam. Jedna sam od 5 članova komisije i nadam se da ću mandat završiti uspješno. Znači, posao je jako izazovan, dosta je stresan, traži veliku požrtvovanost i davanje u punom smislu te riječi. Baš iscrpljuje, ali kažem vam da se uspješno borim sa svim tim obavezama, a poslije toga trudim se da imam i neke druge aktivnosti i hobije. Po meni jedan glavni hobi kroz moj čitavi život je pjesma, pjevanje. Od malih nogu sam počela i bila sam još u doba osnovne škole aktivna članica horske sekcije, isto tako u gimnaziji. Nakon toga sam se udala. To je onako malo ostavilo traga i više nisam mogla više da se bavim tim. Dobila sam djecu, studirala sam istovremeno i jedno 20 godina sam bila u braku, poslije 20 godina sam se razvela, opet jedan novi početak, jako izazovan, sa puno problema, ali sam, evo kad sad pogledam s ove distance, uspjela da se uzdignem, da sve prepreke neke malo više, neke malo manje prebrodim i znači završila sam fakultet, rodila 2 djece, radila sam na određeno sve do 2000. godine. Ne zbog toga što nisam bila uspješna na poslovima koje sam obavljala, nego jednostavno sistem je takav bio. Čini mi se da je to još više sad izraženo, da se mnogo više su se tražile neke druge osobine i karakteristike nego profesionalizam. Ali 2000. godine sam se zaposlila za stalno u glavnom gradu, u administraciji i do 2022. godine sam obavljala uspješno poslove na rukovodećim mjestima. Mislila sam da ću sa te pozicije poći u penziju, međutim odlučila sam da se oprobam na neko drugo radno mjesto i sad sam ovdje u komisiji za žalbe, znači mandat 5 godina. Jedna vrlo inspirativna priča i biografija. I još jedno hoću da dodam što mi je vrlo bitno. Znači, ostvarila sam se i kao majka, ali sad mi je najbitnija funkcija babe. Postala sam baba prije 10 mjeseci, jedne predivne djevojčice. Ja sam jedinica, moja kćerka je jedinica i srećna sam što je dobila kćerku, Reinu. Tako da mi je to trenutno najveća preokupacija. I rekla bih najdraža titula. A to je titula bez premca. Meni kćerka živi u Sarajevu i kad se rodila Reina, oni su me pitali kako će da te zove, jer tamo kažu Nana. Ja sam rekla, ja sam baba. Kod nas se kaže baba i ja sam baba, iz punih ustiju kažem da sam baba, presrećna sam zbog toga. Nećete ni ono da smekšate baka? Ni... Ne, baba, prava sam baba. Hvala. Doktorica Edita Bašović rođena je 1974. godine u Prijepolju gdje je završila osnovnu i srednju školu. Jedno je od 5 djece. Diplomirala je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu gdje je stekla zvanje doktora medicine. Pripravnički staž obavila je u Domu zdravlja u Podgorici i Baru. Od 2001. godine obavlja specijalistički staž u Domu zdravlja u Podgorici, dječjoj bolnici Kliničkog centra Crne Gore, zatim Univerzitetskoj dječjoj klinici u Beogradu gdje je istekla stručni naziv specijalista pedijatrije.
Iste godine počinje radni angažman u javnoj zdravstvenoj ustanovi Doma zdravlja Podgorica kao izabrani pedijatar. Od 2009. godine je doktor u savjetovalištu za mlade u matičnoj ustanovi, a 2016. bila je jedan od osnivača preventivne pedijatrije Crne Gore kao i u organizaciji prvog i drugog kongresa preventivne pedijatrije međunarodnog karaktera. Kao ljekar na specijalizaciji i specijalista pedijatar posjeduje 51 certifikat iz raznih oblasti pedijatrije u sklopu kontinuirane medicinske edukacije, kao dokaz o učešću edukacije i osposobljenosti za rad u više vještina pedijatrijske prakse. Od posebnog su značaja rad na promociji, prevenciji i unapređenju zdravlja mladih kao okosnice našeg društva. Učestvovala je i svoje radove izlagala na kongresima pedijatara u zemlji i okruženju. Objavila je 32 stručna rada, od kojih su 19 autorskih i 13 koautorskih. Majka je jedne prelijepe 23-godišnjakinje, upravo nam je saopštila da je već napunila 24, ima roditelje žive i zdrave, 2 sestre, 2 brata i 6 njihove djece i kaže puno dragih prijatelja i pacijenata. Ja, a vjerujem i ostali slušalci, zaključujemo da iz ovakve biografije i jednog porijekla iz brojne porodice imate što da nam kažete i o vašem porijeklu i o vašoj svakodnevnici, šta je to što karakteriše vaš jedan dnevni angažman i šta vam je to najinteresantnije, a iz pozdrava svim pacijentima zaključila bih da vas to nekako najviše vam to obilježi dan. Pa mislim da se tu nema, čini mi se, ja ne mogu vas obradovati da vam pričam ovako dugo kao jedina o svom radu, mislim da bi to bilo malo možda u neku ruku vama i dosadno, samo da vam pričam, nemam toliko rad sa djecom je nešto što mi ispunjava i naravno radi u svojoj profesiji. Ja sam od onih koji ako nešto uložite gledate da to i nastavite, tako da vam je jasno da sam uložila dosta u svoje profesionalno usavršavanje, tako da se trudim da tu budem bolja iz dana u dan. I uvijek sam pristalica onoga da se u životu trebamo takmičiti sami sa sobom, da smo bolji, znači u nekim vještinama koje sebi postavimo, naravno za sve nas 4, mislim, koje smo ovdje, da nam je to zajedničko, da želimo, znači, biti bolje prvo profesionalno, a onda i u svakodnevici, jer ko pobedi dan, pobedio je i godinu, jel? Tako da mi je, kad sam dolazila ovamo, razmišljala sam o čemu ćemo pričati i onda sam negdje, kad se pričalo o tome, samo se sjetila nešto što vam moram reći, a možda je to promaklo u biografiji, da sam 1993. godine upisala iz Prijepolja fakultet u Beogradu. To su bile, boga mi, ne mogu reći više izazovne, nego dosta opasne godine, ali bukvalno opasne. Tako da ja pravo moram reći da sam jedina, znači, iz Prijepolja od muslimanki i bošnjakinja koje su upisale fakultet u Beogradu, a završila sam, imala sam sreću 99. U prvih 10 od 1000 studenata, znate kako, ono se slije, obnavljanje godina i slično, tako da na 600 imate 1000 sigurno, u prvih 10 prije roka, znači u julu, a bombardovanje je završeno u junu. Kad je počelo, ostalo su bilo 4 ispita, to je bilo jako stresno za mene, šta će se dešavati, kako će to sve ići, tako da onda ako imate tako nekog, ja ovoga uopšte nisam bila svesna do prije nekolike godine kada sam otišla u Švedsku upravo sa ćerkom i tamo me izbacuju se slike na ove mreže i onda mi se jedna drugarica iz osnovne škole prepozna i kaže koliko ostajete, ajde da se vidimo, bile smo na kafu, kad sam išla put nje razmišljam, da, bile smo u osnovnu školu, srednju školu smo bili različiti smerovi i ona je, ja sam pisala fakultet, ona je udala se, posle toga je sestra povukla kao bila izbjeglica i ona je tamo završila fakultet. I tu ja onda dolazim, da li bi ja svom djetetu to preporučila? Znači, ne znam, onda kažem koliko su moji roditelji bili hrabri i koliko su imali
ne znam šta je tu jače, pravo da vam kažem, da budem potpuno iskrena, volim da pričam tako i otvoreno iskreno, vagala sam među sobom, kažem, da li su bili toliko hrabri ili su mi toliko verovali, ne znam šta je od svega toga, rizici su postojali, odmah da vam kažem, tu su bili razni, znači, događaj, ja sam se putovala vozom do Beograda, to ne bi voljela baš, to bi prešlo onako da kažem ove okvire, ali sam u svemu tome, mislim da su to neke, da kažem, odluke koje donesemo sudbinske i negdje, znači, ta podrška roditelja i to poverenje i njihova hrabrost i njihova vizija koju su imali verovatno, da se to sve negdje onako, da kažem, poklopilo, tako da je meni taj dio, znači, bio onako najupečatljiviji kad se tiče moje profesije, sam odabir i početak, da mi je to onako... Hrabrost i upornost, rekla bih da definišu to vrijeme i ishode iz tog vremena. Jeste, i ja bih uvela značajno, stvarno, znači, i uticaj porodice koji imaju da jednostavno vam daju podršku i da istraju u tome, tako da to je... Vi ste bili hrabri, a oni su bili uporni u tome da vas podržavaju, što je rezultiralo ovim uspjehom na kraju. Naša draga Sajma Feratović, magistar filoloških nauka, rođena je 83. godine u Plavu, gdje je završila osnovnu i srednju školu. Osnovne studije Učiteljskog fakulteta završila je na Univerzitetu u Beogradu, nastavnom odeljenju u Novom Pazaru. A 2019. godine masterirala na Univerzitetu u Novom Pazaru odsjek za filološke nauke, studijski program za bosanski jezik i književnost. Aktivan je član društvene zajednice. Kroz svoju 17-godišnju karijeru u osnovnoj školi Hajro Šahmanović bila je nosilac mnogih uspješno realizovanih aktivnosti i projekata. Od Ministarstva prosvjete je dobila više zvanja u struci, nastavnik mentor. Eksterna je saradnica Zavoda za školstvo u Komisiji za polaganje stručnog ispita nastavnika pripravnika za crnogorski, srpski, bosanski, hrvatski jezik i književnost. A u Bošnjačkom vijeću je član izvršnog odbora i predsjednica odbora za jezik i književnost. Radila je režiju, ali i adaptaciju tekstova za školske predstave Hasanaginica, priče iz Skotskog grada i Ljubav u 7. kraljevstvu, koje su doživjele više izvođenja. Dobitnica je 3. mjesta na 15. međunarodnom festivalu dječjeg stvaralaštva pod nazivom Kreativna čarolija u kategoriji kratkog filma, gdje je osim režije radila i scenariju. Radila je scenariju i režiju za dokumentarni film o osnovnoj školi Hajro Šahmanović. Autorica je više brošura, ali i video materijala kao i naučnih radova iz oblasti bosanskog jezika i književnosti, kao i više prikaza knjiga. I konstantno radi na očuvanju bošnjačkih lirskih pjesama Plava i Gusinja, ali i kompletne kulturne baštine. Autor, nosilac i realizator je više humanitarnih akcija. Pomenut ću još da je član žirije Bošnjačkog vijeća Crne Gore za dodjelu nagrada i priznanja za 2024. godinu. I također u 2024. godini objavila je svoju drugu knjigu, a prvu zbirku pjesama Ašik na Mizanu, koje nam je večeras donijela na poklon. Ja sam počastvovana večeras time. Učesnica je plavskih književnih susreta u okviru manifestacije Plavska kulturna jesen. Šta je to, Sajma, što bi Tina sa nama podijelila iz tvog svakodnevnog života i neke svakodnevnice? Selam i dobroveče svima prisutnima. Hvala vam što ste došli da večeras budete ovdje sa nama. Želela bih prije svega, prije nego što išta kažem, da se zahvalim organizatorima što su u meni vidjeli neku uspješnu ženu, uspješnu bošnjakinju i što su me uvažili i pozvali da budem večeras ovdje sa vama. Moje zadovoljstvo što sam ovdje s ovim divnim ženama koje sam imala priliku evo sad prije samog početka da upoznam, osim tebe, Alisa, tebe znam godinama. Hvala ti što godinama imamo jako lijep i dobar odnos. Na početku želim da kažem da moje osnovno zanimanje jeste rad sa djecom. To mi je polazna tačka u svemu. Zašto kažem da mi je to osnovna polazna tačka u svemu? Zato što sam ja kroz svoj život pokušala, odnosno sebi postavljala neke ciljeve koji su izvan onih okvira koje nama zada naša sredina, koje negdje genetski
dobijemo ili nam porodica postavi te prve stepenike. Ja sam imala priliku da sebi postavim, upoznajući djecu, još dodatno neke ciljeve koje sam željela da ostvarim, a to je u stvari očuvanje naše kulture, očuvanje kulture Bošnjaka. Trudila sam se da to radim 24 časa i to mi je osnovni motiv. Ja sam upisala master studije ne da bih se bavila lektorisanjem ili nekim tim stvarima, nego prosto da bi naš jezik, odnosno moj jezik bosanski i jezik, to je jezik većinskog naroda u mom gradu, Plavu, sačuvala i koristila ga kao jedan od elemenata kulturnog nasljeđa. I to sam radila kroz sve ovo što ste pročitali u biografiji. Svaka predstava koju smo odradili bila je adaptirana na način da je jezički napravljeno onako sa onim sadržajima, sa onim bitnim elementima koje sadrži naš jezik. Uslovno kažem naš, zato što smo ovdje u organizaciji između ostalog Bošnjačkog vijeća, pa da neko ne, ako se drugačije osjeća, naprijed se izvinjavam. Onda, ovi kratki filmovi što sam radila sa djecom, u stvari oni nisu rađeni standardnim, recimo, crnogorskim jezikom, odnosno i u Srbiji smo konkurisali, nisu rađeni ni srpskim jezikom, nego su rađeni našim autentičnim bosanskim jezikom koji mi govorimo u Plavu. I sa tim takvim, ajde kažem, stvaralaštvom, ne samo ja, nego sa ljudima sa kojima sam radila, koji su mi dali povjerenje, ne samo saradnici, nego i roditelji djece, postizala sam te neke rezultate za koji su, eto sad možemo da kažemo, zapaženi. U svrhu toga jeste i moja prva knjiga, koja se bavi ulogom interpretacije pjesme Knjigu pišu Gusinske djevojke. To je u stvari pjesma koja je stara preko 200 godina i knjiga je rađena kao priručnik za nastavnike jezika, da lakše održe neki čas. I kao moja druga knjiga jeste Ašik na mizanu, gdje u stvari ja pokušavam da, ne na silu, nego onako kako osjećam, jer kako osjećam, tako i pišem. Koristim riječi koji su sastavni dio mog života i grada iz kojeg sam potekla. Za sve ovo u životu što sam postigla, bilo da je mali korak ili veliki, ja sam imala ogromnu podršku svoje porodice. I dan danas, šta god da odlučim, kad god da odlučim, oni su apsolutno podržavali od negdje kad sam bila mala. One hrabre odluke o kojima smo prije pričali. Čak i one hrabre, sa njima su bili zadovoljni. Nevezano za ovo. Tako da, podrška porodice iz koje sam došla, čvrsta porodica, sa nekim, ajde da kažemo, tradicionalnim vrijednostima. Ajde, pošto su one rekle koga imaju, mogu i ja da kažem, u stvari potičem iz jedne ne baš posve tradicionalne porodice, jer sistem u kojem smo mi funkcionisali, kako sam živjela, pokazuje da je to malo drugačije, ali smo imali one prave vrijednosti. U porodici sam porasla u kojoj je 4 djece, sa ocem i majkom, imam 2 brata i sestru, sad imam i supruga, tako da zadovoljna sam time što konstantno imam podršku svih njih. Ne bi bilo mene, bukvalno i mojih uspjeha, da nisu oni tu da podrže. Naravno. Hvala, Sajm. Još jedna inspirativna priča i biografija, što nas dovodi do naše, rekla bih, najmlađe učesnice večeras. Sanda Canović, doktor farmacije specijalista, rođena je u Ljubljani 1990. godine. Osnovnu školu završila je u Petnici, a srednju medicinsku u Beranama kao nosilac diplome Luča A. Farmaceutski fakultet upisala je 2009. i završila 2014. u Podgorici, gdje je stekla zvanje doktora farmacije. Specijalistički rad iz oblasti farmakoekonomije i farmaceutske legislative odbranila je u decembru 2018. na Farmaceutskom fakultetu u Beogradu i ima zvanje specijalista farmakoekonomije i farmaceutske legislative. Radila je 2 godine u državnoj i privatnoj apoteci u Podgorici,
zatim kao asistent saradnik na Medicinskom fakultetu na 2 predmeta u periodu od 2014. do 2021. godine. Autorka je više stručnih radova i učesnica više međunarodnih naučnih kongresa od 2016. godine. Stalno je zaposlena kao savjetnik za farmaciju i farmakoekonomiju u Fondu za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Bavi se i marketingom posredstvom društvenih mreža, pa je od 2020. godine osnivačica bloga Dr. Beauty, koji se bavi temama njege kože, ali i savjetovanja u rješavanju problema sa kožom iz domena farmacije. Odnedavno je vlasnica apoteke Dr. Beauty, živi u Podgorici, udata i majka 2 djevojčice. Sanda, prije svega da iskoristim priliku da čestitam na otvaranju apoteke, zaista jedno lijepa kruna svoga rada, rekla bih, ali ne mislim da se tu završava, nešto mi govori da je to tek početak nekog velikog projekta. Pa reci nam šta je to što negdje karakteriše jedan tvoj svakodnevni, da kažem, jednu tvoju svakodnevnicu. Prije svega hvala na pozivu, zaista mi je zadovoljstvo biti ovdje sa vama. Pa ja bih počela u opisu svakodnevnice od ovog negdje posljednjeg, da sam majka 2 djevojčice koje su 2 i 4 godine i nekako sve to što radim zapravo je sa ciljem da budem uzor. Nekako je to taj fokus koji je konstanta. A moja trenutna svakodnevnica je blago rečeno izazovna u ovom periodu, zato što radim 2 posla, znači radim u fondu na poslovima koje radim već 10 godina, ali su prilično odgovorni. I s druge strane, kako ste rekli, krenuli smo u projekat apoteke i zaista to traži veliku posvećenost sada na početku. Tako da nekad mi se čini da je 24 časa malo za sve što hoću da postignem, ali opet se vraćam na onaj fokus sa početka i to je negdje to što me vodi. I pokretačka snaga, rekla bih. Naravno. Hvala, Sanda. Namjerno smo otvorili ovo druženje sa nekim, da kažem, laganijim temama i da idemo malo ka onim škakljivijim. Tradicija. Tradicija je nešto što svi gajimo, čuvamo, njegujemo, ali je pitanje kako nas ona odredi kao pojedinca. Da li nas podstakne, da nam krila kao možda Editi, Sajmi, da li da ta krila Edini? Šta je tradicija uradila u vašem slučaju? Je li vas poticala ili vas je gurala naprijed? Evo, najstarija sam od učesnica ove tribine i moje iskustvo vjerovatno malo drugačije od njihovih iskustava, praktično su po godinama kao moja djeca. Znači, u početku sam rekla da sam 4. dijete svojih roditelja, 3 sina i ja 4. Znači, u našoj familiji su ženska djeca privilegovana. Djetinjstvo mi je bilo ispunjeno baš srećom i radošću, zahvaljujući ljubavi koju su mu pružali prije svega moj rahmetli otac, a i majka, i na moju braću su to prenijeli i braći prenijeli obavezu da me štite. I to je uveliko obilježilo moje djetinjstvo, moje odrastanje, jer oni su mi nekako utrli put po kome sam ja plivala kao riba u vodi. Nije bilo prepreka za mene. Što god sam htjela, ja sam mogla da ostvarim. I to je velika stvar. Iako sam živjela u jednoj maloj sredini patrijarhalnoj, u to doba nije sam osjećala nikakvu prepreku u pogledu ostvarivanja bilo čega što sam ja htjela. Sve zadatke sam obavljala bez ikakvih problema kao pjesma. U periodu adolescencije nekako se osjetila ta patrijarhalna sredina i tradicionalizam. Znači, mi smo kao jedina porodica Kerovića u Tuzima
jer smo nekako kao muhadžiri u Tuzima. Podgorička porodica od Drugog svjetskog rata, bježeći od četnika, moji džed i baba i sa porodicom su pobjegli iz Podgorice, prvo za Skadar, pa negdje na polovini rata vratili su se u Tuzima i tu je džed ostao, nije se vraćao u Podgoricu. Poslije toga je 50. godina džed sa 2 sina otišao i sa porodicama za Mostar da živi, jedino je moj tata ostao tu jer majka rahmetli nije htjela iz Tuzi da ide, što se pokazalo kao jako dobro imajući u vidu ova ratna dešavanja zadnja što su bile u Bosni i Hercegovini. Naša porodica je baš imala velike gubitke, da sad ne želim o tome da pričam, a ovo pričam iz razloga što je veliki uticaj na moje odrastanje imala moja majka, njena majka koja je imala 6 kćerki, ostala je udovica sa 39 godina i ono patrijarhalno vaspitanje da se održi porodica. Baba je ostala sa 39 godina udovica s 6 kćerki i samo jednog sina. I ona je čitavi život svoj posvetila da tu porodicu izvede na put, da ženska djeca budu vaspitana tradicionalno, na glas da su, što bi se reklo, na Andrima. I to je obilježilo i odrastanje ne samo mene, nego svih ženskih članica naše porodice. I tu sam osjetila na neki način da nisam imala podršku u onom smislu kako sam ja tada htjela, odnosno željela, i kako sam ja na kraju svojoj djeci bila podrška u svemu što su htjeli, što su radili. Bez obzira da li se meni u tom momentu dopadalo nešto što su oni htjeli da rade, ja sam im uvijek bila podrška. Ali to nije bilo zbog toga da bi me uskratili, nego su se praktično plašili od nepoznatog. Plašili su se da ja ne zastranim, da ne bude onako kako su one podizane i kako su one imali neke svoje klišeje i kako treba da se žensko dijete podiže, da bude praktično u sjenci Ali vi niste. muškog. Ja sam daleko od toga bila. Ja sam čak sušta suprotnost bila, to je sve zahvaljujući mojoj porodici, ovoj muškoj porodici. Otac je bio taj koji je u to doba imao najveći uticaj na mene, na moje podizanje, i čini mi se nije bilo prepreke koju nisam mogla da premostim dok je on bio živ. Tako je bilo. Nažalost, vrlo rano je preminuo u 53. godini i čini mi se tu je za mene bila prekretnica. Htjela sam zamjenu za njega i tako sam se odlučila da se rano upisala fakultet i udala se. I iako moja porodica, moja braća, moja majka, niko nije bio za to da se ja tako rano udam, imajući u vidu kako sam bila dobar đak, kako je sve išlo nekom uzlaznom putanjom, ipak su me podržali. I sjećam se jednog detalja. Spremala sam istoriju države i prava, a bila sam u drugom stanju. I velike problema sam imala zdravstvene tad i došao je dan kad sam trebala da iziđem na ispit. Naravno, ja nisam ni po tačkom razno pomišljala da iziđem. Ali došao je brat koji je tu među nama i koji me je natjerao da ustanem i da idem sa njim. Ja sam mu rekla, ne dolazi u obzir, ako
ako sam htjela da iziđem na ispit, to je bilo od korice do korice da je spreman ispit. Međutim, on me je natjerao da iziđem. Uvijek je bio uz mene, ne samo on, nego i ova dva druga brata i naravno majka, i sve prepreke životne sam zahvaljujući njima prebrodila. I naravno moja upornost ispred svega. To je najbitniji element. Znači, tradicija je ipak kamen spoticanja. To je vaš zaključak, bez obzira što ste bili veoma uspješni, mažena, pažena jedinica. Da, sve ste uspjeli. Ne kažem samo za sebe, nego smatram, to je moje mišljenje, da je tradicija veliki kamen spoticanja u smislu čovjek se ne može ostvariti bez obzira koliko je bio sposoban, ukoliko ima neke stege, ukoliko ga nešto, bilo to okolina ili... A izgubili se ako nestane tradicija, ako zaboravi sve to što ga je činilo tim do sada? Ne kažem, neka sredina je nešto što je po meni prava mjera. Međutim, u našim sredinama gdje je naš korpus najzastupljeniji, ja mislim da je tradicija ipak pre naglašena i da je to, kad su ženska djeca u pitanju, veliki kamen spoticanja. Rekla bih da se i Edita slaže. Da je to velika stvar, velika manjkavost. Šta je to što je tradicija iz Prijepolja, što ti nosiš sa sobom i živiš u Podgorici i nešto čega se ne bi odrekla, a ipak bi voljela da pomene što je obilježilo negdje tvoje? Prije si nam pomenula da je bilo izazovno studiranje i taj period sticanja obrazovanja i usavršavanja, ali šta je to što ti drži toplim sjećanje na Prijepolje i na tradiciju koju tamo gaji naš narod? Pa ja nekako sve to gledam kao to što prođe, da je moralo biti tako i da nam je to nekako, eto tako, neki put koji nam je zacrtan, čini mi se, kako se rodimo. Tako da mi je, kad sve, ja sam bila prvo dijete i čekala sam prvo sestru, pa brata i tako je to išlo i više nisam željela, stvarno. I nisam mogla više da ih čuvam, ali rodilo se još dvoje. Tako još ta, čekajući drugo muško, rodila se sestra Jaca, koja kad se rodila, kažem, ja samo sam se ja obradovala, ona kaže, znam, jer kod da majka izađe iz bolnice, jer je održavala cijelu trudnoću, da bude stvar, znači onako kako se sudbina poigra, nego ja volim da se šalim na svoj račun i onda sa srećom rodio se i taj drugi brat, pa više nije bio jedinac, pored nas toliko djece i nekako, pa malo je tu, da vam kažem, manipulatorsko u tim porodicama prema ženama. Sad ja kad progovorim, verovatno će da me kamenuje već ne znam koliko ljudi i ostalo, ali šta me briga, ja tako mislim i... Slušajte, ne, ja tako mislim i mislim, znam da sam u pravu. A šta je tu manipulatorsko? Znači, u našim porodicama većini, nije svim, ja dosta to tako posmatram, da vam kažem, ja nemam tu nikakve sad gorčine. Jer ja gledam ono što je dobro. U stvari reći ću ovo pa ću vam reći šta je dobro. Nekako se žena dosta koristila ta tradicija, ti ćeš da budeš u kući, nauči dobro da kuhaš, kad odeš ti nećeš tamo, znaš, da sve znaš i slično. U stvari jer je to dobro, lako je tako majkama. Pa lako je tebi imati 5 djece ako ti ja sve odgajam. Razumijete? Tako da nije samo to bošnjačke, dosta je tu bilo i u Crnoj Gori. Kako? Menadžerske sposobnosti. Mi, znači, jedan radni dan bude onako, kad vidite, tako da vas to čeliči, znate, ako imate kapaciteta, ako nemate, vi potonete. Ja igrom slučaja ne mogu sad da kažem
da bude to hvalospjev nešto, ja sam bila, ali verovatno da jesam bila sposobna. Znači, ja potičem iz jedne radničke porodice, prvi sam doktor u Bašovića, ima u Sarajevu, ja imam rođake koji su u Sarajevu, Dauti, dosta njih koji su dosta uspješni. Ima jedna stomatološkinja, pa sam ja, ima jedna u Švedskoj, kasnije je došla, znači, moja rođaka, ali hoću da kažem da sam u mojoj toj užoj porodici i opet sam, znači, ja sam utrla negde put, znači, braći i sestrama i to je neka, da kažem, velika odgovornost. Ali znate šta je tu lijepo? Lijepo je što u tim godinama, znate, 90. kakve su bile, pa je bila inflacija, pa je bilo sve tako teško, svi smo to zapamtili, ali što nekako nas je čuvajući tako neko jedinstvo i povezanost među braćom i sestrom se gradilo, razumijete? Ja sad često kažem, neću da sam majka, ti si na majka, ne, nisam majka, ja sam sestra, ja sam tetka, neću više niko da čuvam i tako, ali znate, ta neka povezanost i ta među nama jako je značajno i meni se čini sad, da mi se Dina ne naljuti, da prvo dijete ima tu neku odgovornost za cijelu porodicu, znate, i čini mi se, ne mogu bez lažne skromnosti da kažem, znači, ipak to prvo dijete nekako postavlja u većini. Za prvo i za najmlađe. Pa najmlađe već popušta, znači, ali hoću da kažem da je u takvim porodicama dosta se malo i djeca opterete, ženska djeca, a činilo mi se iz ovih razloga. Ponekad ne vrati se to uvijek tako, znači možda u tradicionalnim tim, kad pričamo o tradiciji, taj emotivni dio i ta podrška negdje možda izostaje kod nas. Znači, mi moramo ići po pravilima, znači, a negdje individualnost je, ako se izborimo i ako imamo sreće da se te naše težnje poklapaju s ambicijama roditelja, onda je to okej, ali ako ne, nisu nam baš previše dopuštali, čini mi se. Možda nisu ni muškoj djeci, možda da kažem. Ja koliko znam, bilo je za njih labavije, sva ta pravila su bila, da kažem, manja, ja to potpuno onako pričam otvoreno onako kako smatram da je izgledalo, ali ono što je dobro, što kažem, što se među nama, ja sam sad jako zahvalna, recimo, tad sam bila ne mogu više da čuvam, brate, znači, nema igranja i slično, ali sad kad imam 2 brata i 2 sestre, meni to znači, dobro, hvala Bogu, roditelji su mi živi, zdravi, mislim, vitalni, zdravi, to je za mene sad jako značajno. Naravno. Sajma, pošto ti se baviš na neki način i promocijom i izučavanjem tradicije, jesi li ti našla nekih lijepih stvari u tradiciji, da nije bilo samo ovako sputavanje? Pa naravno, sad sam slušala njih i onda shvatim da ja u stvari totalno drugačije gledam na sve to. Nadala sam se nekom izlazu. Pa za mene je tradicija kao poseban oblik kulture življenja. Mi jesmo većini u Crnoj Gori, to jeste kompletna Crna Gora, u stvari pripada tom nekom tradicionalnom društvu, tek se mi malo, ajde da kažemo, otvaramo prema drugim stvarima, ali ja mogu da kažem da ajde da kažemo književnost, pa onda generalno kultura, pa umjetnost, se u najvećim dijelom crpi iz tradicije. Čitava kultura življenja, ajde baš tako da je nazovem. Mi smo imali priliku da kroz svoje odrastanje svojih roditelja, da vidimo, da naučimo neke određene moralne norme, pravila ponašanja, da se sve kao u nekim mikrozajednicama posebno nauče. Ona je savladala kako će da podigne svoju djecu, ona je bukvalno gradila u sebi identitet majke, iako nije bila majka. Materinstva da nije ni znala. Jeste. Evo baš na račun toga da ispričam, imala sam priliku da slušam uživo profesora Ferida Muhića i on je govorio o identitetu. I govoreći o identitetu ispričao je primjer da je prije, znači ne na ovom zadnjem popisu, nego prije tog, to dođe kao prije 20 godina u Makedoniji,
svi znamo, popisivači idu i pitali su određene ljude kako se, da napišu nacionalnost i sve. Kaže čovjek, ja sam, kaže, Gusinjanin. Ovaj drugi kaže, ja sam Plavljanin. I nema drugo, samo to, on se osjeća, to je njegov identitet koji je on donio. Bukvalno je kulturološki vezano za tradiciju odakle je došao, ali je to ono identitetsko što se pravi. On se osjeća, recimo, Gusinjaninom, Plavljaninom, pa onda, recimo, ona se osjeća majkom, sestrom, drugaricom, nastavnicom. To su sve identiteti koji, ja mislim, znači, kroz ovo moje životo što sam prošla, da u stvari sve to negdje crpimo kroz našu tradiciju. Ona nas je naučila tome. Ta neka kruta pravila, te neke obaveze, ti neki tereti koji su nam prije vremena stavljani na pleća. Znamo svi da su, iako ja recimo generalno nisam vodila takav način života, da su eto, ženski članovi, oni prije vremena morali sebe da nauče da trebaju da budu jake, da trebaju da se bore za sebe, za svoja prava, za sve ono što oni žele, za svoje snove. To je ono što ta razboritost, ta snaga, isto se to crpi odatle, zato što je svaka žena sebe morala da poredi sa nekim muškim članom porodice, pa se uvijek govorilo u našem društvu, kao ona je kao jedan dobar muškarac za ženu. Kad su htjeli da kažu da je dobro, onda bi oni... I danas čovjek, žena. Čovjek, ženu porede je sa, ali, kažem, način življenja. Bukvalno smo sve naučili, sve smo donijeli, to je zapisano u genetskom kodu i to ide tako. Recimo, u mom konkretnom slučaju, ja sam rođena između dva brata, što bismo rekli. Ja sam usvajala takav način borbenosti, jer sam između jednog i drugog i ja sličan način ponašanja. Roditelji nisu na taj način uticali na meni, iako ja mogu da kažem da sam živjela u porodici koja je čuvala te tradicionalne vrijednosti. Tačno se znalo kad ko može da dođe kući, kad ko ne može, kako se dočekuju gosti, kako se ispraćaju, kako se obhodimo prema mlađem bratu, starijem bratu, stricu, odnosno amidži. I sve te stvari su se znali i ja mislim da je to samo meni trenutno veliki plus, jer ja tradiciju poznajem na jedan i vrednu i valorizujem na neki drugi način. Dok neko, recimo, svadbene običaje gleda kao jedan veliki teret, ja gledam šta oni sve sa sobom nose. Recimo, kao materijal za rad. Tako da, ja sam zahvalna što sam odrasla u tradicionalnom društvu, što možda u jednom periodu, najviše adolescencije, sam možda nerazumijevajući sve, možda osjetila neki teret, mada vodeći sve svoje borbe, sad kad pogledam, to nije ni bio teret, to je prosto sastavni dio života i zahvalna sam što je u stvari sve to tako. Što te isklesalo to me negdje usmjerilo uticaj, recimo najviše uticaj oca. Ono što sam ja u životu radila i što trenutno radim je u suprotnosti, recimo, sa onime što je moja majka željela da ja radim, da ja budem, ali nikad nije stala suprotno meni. Da mi kaže, pa saberi se, pogledaj, hoćeš li. Ne, ali to je vjerovatno zbog toga što sam imala bezgraničnu i beskonačnu podršku oca koji je usmjeravao negdje sve to i mislim da je to veliki plus. Tradicionalno društvo, sve te tradicionalne vrijednosti, bez obzira koliko su teret. Kada se iskoriste na pravi način, onda se dobije jedan fin rezultat. Naročito u tvom slučaju. U mom slučaju. Sanda, koliko Petnica drži do tradicije i koliko je to tebe, da kažem, usmjerilo u tvom usavršavanju i radu? Je li te negdje, da kažem, taj neki prkos male sredine i tradicije koja zna da vlada u manjim sredinama, je li ti to negdje bila skočna daska i pokretač? Pa Petnica kao takva jeste tradicionalna sredina. Međutim, ja za svoju porodicu ne mogu da kažem da je u potpunosti klasična, tradicionalna, patrijarhalna porodica. Jer to je negdje
da se malo vratim na farmaciju, ima jedna latinska izreka koja kaže dosis sola facit venenum. Samo doza određuje da li je nešto lijek ili otrov. Odnosno, kako sam htjela reći ovdje, mjera. U svemu je nekakva mjera jako važna, pa i u tom mom odrastanju našem zapravo je bila mjera između tradicionalnog, u smislu tačno su se znala neka određena pravila, ali s druge strane to nije bila ona patrijarhalna porodica gdje se otac pita i niko drugi nema pravo glasa, nego nekako uvijek smo imali otvoren odnos sa roditeljima i tu neku dvosmjernu komunikaciju koja je zapravo nas izgradila u takve ličnosti da jednostavno imamo pravo glasa i da znamo da razmišljamo kako i na koji način, jer smo jednostavno kroz odrastanje imali mogućnost razmišljanja o raznim temama, nismo bili striktno vođeni. Tako da to je neki taj spoj između tradicionalnog i savremenog, negdje mislim da je zapravo prava mjera i to je nešto što ću se ja truditi svojoj djeci da prenesem. Odličan si mi uvod dala u narednu temu. To kakvi su bili tvoji roditelji, određuje li to tebe danas kao roditelja, odnosno tradicije između prošlosti, sadašnjosti i negdje u budućnost? Da, naravno. Da li je to ta neka spona koja nas određuje kao u ženskom slučaju, slobodna sam da kažem, jednog stuba porodice, a sa druge strane uspješne preduzetnice? Da, pa mislim da mi uvijek tražimo ono nešto što nosimo iz porodice i u svojoj sekundarnoj porodici, tako da je to jako veliki uticaj te primarne porodice i odnosa u njoj. Naravno, vremenom svako od nas radi na sebi ko je svjestan ukoliko smatra da nešto kroz odrastanje nije bilo u redu, da može da mijenja i da nekako na svojoj djeci drugačije primjenjuje. Ali evo, kao što rekoh, ja bih baš tako. Da, to mi se čini kao idealno. Naravno. Sajma, tradicija iz prošlosti, ponos koji nas obilježava. Šta je to što razlikuje jednu ženu iz tradicionalne porodice iz prošlosti i kakva je ta ista žena danas? Teško je upoređivati, praviti takvu paralelu, jer obično kada želimo nešto da poredimo, potreban nam je taj predmet poređenja, ali koji je najbliži nama i našoj percepciji. Tako da ja kad bih upoređivala tu tradicionalnu ženu, logično bi bilo da je prvo uporedim sa sobom. Opet dolazim iz drugog vremena, iz drugog milija, sa drugačijim stavovima, načinom života. Razlika je ogromna. Ali par stvari su iste. Ono što je žena zadržala jeste ta borbenost i stalna potreba za borbom i za dokazivanjem. Bilo da je to na ličnom nivou, sad se u savremenom društvu sve to, ta borba ide na ličnom nivou, usmjerava se karijerno ili sve manje porodično, dok u tradicionalnom smislu žena je morala mnogo truda, mnogo borbe, mnogo da se bori da bi negdje našla svoju poziciju, sebe pozicionirala u porodici. Znamo da su porodice bile velike i da bi, ajde da kažemo uslovno rečeno, da ne bi bila metla pored vrata, uvijek je žena morala da stremi time i da ulaže mnogo veći napor, mnogo više da se trudi, da se bori. Tako da je ta borbenost prva stvar koja povezuje ženu iz prošlosti, ženu iz sadašnjosti. Ono što je velika razlika jesu mogućnosti.
Žena u današnjem vremenu ima mnogo više mogućnosti bez obzira što raste, razvija se u nekoj tradicionalnoj porodici jer je oblik promijenjen u odnosu na ženu koja je stasavala u tradicionalnoj staroj porodici. Ja uvijek kad upoređujem volim da uporedim neku ženu koja je nešto značila, koja je bila drugačija. Pa bih ovom prilikom mogla da spomenem Umihanu Čujdinu, bošnjačku književnicu. Ona je pisala pjesme i ona je rasla u totalno drugačijem miljeu, ali se opet izborila. Vodila je teške bitke da bi se pojavila u javnosti, pisala, onda su neke spise njene, spisi su izgubljeni i ona dolazi do jednog momenta karijere, gradi u vremenu kad je bilo nemoguće i odjednom nestaje. Tako da snaga i mogućnosti žene u prošlosti je nešto što je ograničavalo njene mogućnosti. Šta znam, volim te pozitivne primjere, to uvijek da istaknem da bez obzira što smo konzervativno društvo, opet smo imali uspješne žene koje su davale sve od sebe i bile primijećene u nekom drugom društvu. Znači, žena može sve ako se malo više potrudi. Naravno. Koliko su nam, Edita, tranzicioni procesi od tradicionalne do moderne i savremene žene obilježili put, recimo, jedne žene u zdravstvu? Koliko su danas vrijednosti različite u odnosu na ranije? Pa znate kako, savremena žena, pred njom je dosta više izazova, čini mi se, kako god da se radi na emancipaciji, da su neke stvari olakšane i u društvu imamo stalno, znači i naše društvo radi na poboljšanju i povećanju prava žena i negdje, znači, kvaliteta života, ali mislim da sam savremeni stil života dosta je, da kažem, komplikovan, tako da žena, i pored toga što se postavljaju veliki izazovi na poslu da bi uspjela i sve su veći kriterijumi i da bi se pojavila u javnosti, znate. Ako se svi sjetimo naših majki, mnogo nisu razmišljale, čini mi se, ni toliko ni o frizurama, bar svako sudi iz svog, znači, ugla. Ni o izgledu, ni slično, a današnja žena, mislim da se sve to stavlja na teret i negdje u zadatak, znači da je sve to jako značajno, tako da vodi, da bije neku, da kažem, da trči neku, da kažem, trku sa dosta tih, da kažem, izazova, ali bilo je teže sigurno našim majkama u nekom smislu i bili su, da kažem, suroviji generalno uslovi života, ali samim tim emancipacijom žena, dosta žena više rade, sve su na nekim većim pozicijama i to izaziva veliki angažman, a ne možemo da zaboravimo da ipak su žene u prvom redu majke, znači od njih se očekuje da su tu po tom pitanju, onda majke, supruge, domaćice, sve vas čeka ono što i naše majke i još baš neki izazovni, da kažem, poslovi. Prema nekim istraživanjima pokazalo se da je manje dosta žena na rukovodećim funkcijama u odnosu na muškarce, naročito u Crnoj Gori, ali iskreno rečeno, kad sam razmišljala o tome, onda kažem, ne mogu da budem, nisam od onih, znači moramo i razmisliti, to su i zahtjevne obaveze, razumijete? Kad se na pleća žena stave sve one kućne i one, ništa nije smanjeno. Za većinu žena, ja živim u porodici gdje imam, znači, i te žene koje imaju dosta pomoćnica i da je čuvaju djecu i slično, i one koje rade sve, znači bez pomoći. I onda znam, ako pričamo o prosječnoj ženi, znači sve te obaveze su ostale i dobila je nove obaveze, jako zahtjevne. Evo, ako pričamo recimo za sve nas,
u profesiji, jako zahtjevne, tako da je to mač sa dvije oštrice, znate. Umerenost u svemu čini mi se da je možda i najbolje, ali ako se zaletimo na sve ovo, znači obaveze su dosta velike. Tako da ako dajemo ocjenu koje su bile srećnije, naše majke ili mi, ja stvarno ne znam. Znači, to je pitanje, znači, što bi rekli za $1.000.000, ko je bio srećniji, mi ili one, to je onako, da kažemo, veliki problem. A svakako šira tema od vremena koje imamo večeras. Edina, ti si nam najbolje prikazala kroz tvoju priču o tradiciji kako si ti bila u jednoj tradicionalnoj porodici, ali od tih tradicionalnih vrijednosti i, da kažem, patrijarhata i te neke uštogljenosti koja karakteriše taj tradicionalni dio vaspitavanja, čini mi se da ti nisi zadržala ništa od toga, nego si iskoračila izvan tih granica. Pa upravo tako. Porodica me u stvari oblikovala da sam ovakva kakva sam i da nije bilo moje porodice ne bih ni ja bila ovakva. Naravno. Sad ću da se nadovežem na priču ovih mojih prethodnica. Paralela između starijih pripadnica našeg korpusa i nas. Ja ovdje dođem u manjini jer su one opet generacije iza mene, rekla sam kao moja djeca. Ali kad povučem paralelu između recimo mene, moje majke, teta, kada ne pričam, babe, prababe i ovih koje su bile prije toga, mogu da kažem s moje tačke gledišta da su one fizički bile mnogo više eksploatisane u smislu težih uslova za život. Ali s druge strane majka je bila, žena je bila kući, znači obaveza je bila kućanski poslovi, podizanje djece, ali ona nije imala nikakvih drugih obaveza što se tiče spoljne sredine. Tu su bili muškarci koji su privređivali, zarađivali su i doprinosili su podizanju djece i porodice na takav način. U ovo savremeno vrijeme žena se školuje i radi isto kao i muškarci. Ja se sjećam profesorice sociologije na prvoj godini pravnog fakulteta kad nam je govorila, doktorka je nauka, bila kaže, ja jesam ovdje profesorica i doktorka sam nauka, ali ja sam kući i majka i žena i nečija snaha i sve obaveze, kućanske poslove i to ja obavljam, niko drugi to ne radi za mene. Znači, to je bilo u doba moga studiranja. Znači, sve obaveze, pored profesionalnih obaveza, žena je obavljala kućanske. Kako to utiče na jednu ženu kad je u kancelariji na poziciji, na rukovodećoj poziciji, pretpostavljena većem broju ljudi, a kad dođe kući u nekom nižem položaju, snaha je koja mora da ispoštuje tradiciju. Kako to određuje jednu? Što se toga tiče, ja smatram da nema, sve zavisi od same žene. Kod svake žene treba raditi na razvijanju samopoštovanja. Onoliko koliko žena sebe cijeni, ja mislim da će je cijeniti i okolina. Bila to porodica u kojoj ona živi, isto tako kao i sredina radna gdje je. Ako je na rukovodećoj poziciji, isto tako može i kući da ima položaj
Navela sam primjer snaherskog tradicije o kojoj smo pričali. Isto tako, tradicija, ja sad gledam s ovoga savremenog doba, bez obzira što je snaha, ona isto tako ima određeno mjesto i poštovana je i cijenjena je i pažena je. To sve zavisi od nje, kako se sama postavi, ja to tako mislim. Prije svega treba razvijati samopoštovanje. I pošto su sve mlađe osobe od mene, slušala sam pažljivo što su pričali, baš sam zadovoljna s ovim što su iznijele, pogotovo prva gospođa što ima tako malu djecu pa kaže da ih vaspitava onako kako su njeni roditelji vaspitavali. Treba ne samo pričati, po meni treba i djelom pokazivati, jer djeca više uče vizuelno nego audio. Zalud mu pričaš, to mora ovako ili onako, ako mu sopstvenim primjerom ne pokaže čovjek, ništa od toga ne može biti. Slažem se potpuno. Hvala, Edina. Ja ću vas zamoliti kratko, pošto se ova naša priča, mi smo se nekako raskomotile, a ljudi nas strpljivo slušaju, na čemu im se zahvaljujem. Jednu kratku poruku za kraj svim damama kojima ste inspiracija. Znači, kao što smo i na početku rekli, večeras ste prepoznate kao uticajne žene, bošnjakinje, koje su svojim ličnim primjerom uzor mlađim generacijama. Neka kratka poruka iz ličnog ugla, šta biste preporučili konkretno recimo ovim manjim naraštajima kojima ste primjer, pa i ovim mlađim koji nas večera slušaju. Prije svega zahvalila bi se na tome kako smo primjer. Ja za mene lično smatram da sam sasvim obična jedna osoba koja je postigla nešto što je postigla u životu. Nije to ništa spektakularno, ali eto, tu sam među vama i dali ste mi priliku da iznesem neka svoja lična zapažanja i shvatanja o životu uopšte. Željela bih da poručim svima mlađima da rade, kako sam rekla još malo prije, da rade na sebi. Prije svega školovanje, usavršavanje, samopoštovanje. Samopoštovanje smatram da je kruna uspjeha. Zalud sve ako ne stavite do znanja, prije svega porodici, pa onda i onom radnom okruženju gdje ste, da ste svjesni svojih kvaliteta i da ne date na sebe. To je kruna uspjeha. Ništa ne dođe lako. Za sve što čovjek želi mora dosta da se potrudi, dosta znoja treba, ali se isplati. Prije svega biti dobar za sebe, pa onda za sve ostalo. Hvala, Edina. Edita? Ja moram opet nešto šaljivo da kažem, jednu dovu koja je kraljica dova, kad sam čitala prevod, kaže: Bože, ja sam se o sebe ogriješio. A onda sam ja to tumačila kako moramo prvo biti dobri za sebe, ja onako šaljivo, a moj prijatelj i pacijent, djeca ima kod mene, Fuad Čekić, kaže: doktori se objašnja on to meni malo drugačije, da nije baš tako jednostavno, ali mislim da čovjek treba voditi računa prvo o sebi, biti zahvalan prvo i na porodici, da kažem, i da mislim da nas negdje porodica i negdje poruka za sve mlađe, porodica nas oblikuje i koliko se nama upravo te tradicionalne vrijednosti utkuse negdje u nas. I kako god ja povremeno vama delovala da sam negdje imala neki zamjerki i slično,
Ja sam sve te vrijednosti prenijela na svoje dijete. Tek sam osvijestila da sam ista majka kad je možda 10 godina naučila, pa sam onda omekšala malo kako ulazi u pubertet, baš da ne bi imalo neko hejtovanje, jer mladi sad drugačije to sve gledaju, ali rad, da kažem, da budemo ono što, da se obrazujemo, i neki dobri odnosi u porodici i upravo njegovanje tih, sad se vraćam opet, tradicionalnih vrijednosti, čini nas boljim i upravo to dovodi do ovog što je Edina rekla, do razvoja samopoštovanja i samopouzdanja koje nam je negdje, da kažem, daje taj mir koji imamo i koji nam je najbitniji za neki dobar osjećaj i sreću. Hvala, Edita, drago mi je da smo se vratili na pozitivni ovako fon tradicije i pozitivno u kontekstu i ono odakle svi crpimo tu neku energiju. Sajma, šta bi ti poručila nama večeras, ovima mlađima i recimo tvojim učenicima da te slušaju? Šta je ono što treba da zadrže? Ja imam priliku, ali bukvalno da na dnevnom nivou vodim male, velike bitke sa učenicima i da svaki dan moram na drugačiji način da ohrabrujem djecu u rješavanju nekih novih problema. I često sam bila u prilici da sam u nedoumici u razvijanju ovog samopouzdanja, dovoljnog vrednovanja sebe, drugih, šta tačno da im kažem. I u jednom momentu, to možda postane kasnije, meni je kasnije postao moto da ih ubijedim da se svi snovi ostvaruju, da moraju dovoljno da vjeruju, ali da ulažu u sebe. Ako budu dovoljno ulagali, to važi bukvalno za sve, ako budemo dovoljno ulagali u sebe, da postanemo kvalitetni, moći ćemo da ostvarimo sve svoje snove, odnosno da oni ostvare sve svoje snove, da ne postoje granice i da je to jedini način na koji sam gledala da djeca izlaze iz nekih malih svojih, hajde da kažemo, olovnih odijela i da je to neki recept koji možemo da prenesemo i dalje. Vjerujte u sebe i snovi će se ostvariti. Naravno, plus onaj rad. Naravno. Naravno. Sanda, majka, uspješna preduzetnica. Pa ja bih negdje poručila da svako slijedi svoje ciljeve i snove, da se negdje okruži podrškom, jer je bez toga ne može uspjeti sigurno, i da iz tradicije ipak crpi ono što je dobro, a to su neka usmjerenja koja nas grade kao čovjeka. Tako da ne treba bježati od toga u svakom slučaju. Hvala. Hvala našim učesnicama večeras. Hvala i vama, dragi prijatelji, na vremenu koji ste izdvojili za večerašnje druženje. Drago mi je da sam imala priliku da budem u društvu divnih i uspješnih dama. A negdje mi je drago i da smo zaključili da ženski nam i da ponos nadilazi tradicione vrijednosti koje su nas negdje možda isputavale, pa ih pretvorimo umjesto u kamen spoticanja, u krila kojima letimo sa samopouzdanjem. Kako nas je Sajma obradovala poklonom na početku večeri, ja bih je zamolila da za jedan lijepi završetak pročita jednu svoju poeziju iz zbirke koju je nedavno objavila. Hvala vam još jednom svima na pažnji. Prijatna večer. Hvala na prilici. Ja ću pročitati pjesmu Kasaba. Ona je vezana za ovo što smo mi večeras govorili, za ovu temu. Želim da istaknem da je to riječ arapskog porijekla, a da se vremenom u našem društvu najčešće koristila za upotrebu, odnosno definisanje za ostale sredine. To u suštini nije tako, zato što ono u stvari predstavlja neku čašiju. Mi smo je najčešće vezali u nekim drugim krugovima za bosansku staru čašiju. Kasaba. Moj mir, moja sreća, moja ljubav živi u mojoj kasabi.
Kasabu smo zajedno gradili, ti kao moj oslonac, ti uz mehki zagrljaj, ti uz riječi koje ljetnji vihor podupire. Ja uz divna maštanja, ja uz ljubavne stihove, ja uz ljubavnu čežnju, ja uz vjerovanje da Kasaba može biti naš dom, Kasaba može biti naš napredak, Kasaba može biti naš početak i jednog dana Kasaba će biti naš završetak, dok zajedno budemo ispisivali zadnju stranicu naših života. Hvala svima još jednom. Želim vam ugodan ostatak večeri.